Menta perlokan warak sepi ke kubur. Terdem thui ke Israel. Na gejing pitar jong Iran. Tong ini sangap. Gejing kun nuclear weapons pedeng ke Israel pakai Iran. Kala nang sniu shushu namar bah. Kala kot siya ke saus ni. Kala poy siya ke Fort Wave. Gejing siat ballistic missile jong ke Iran nya ke Israel. Haki at pusaw kun tabang lek. Sawa ki warning siren. Saudong kari Israel kentup ki jaka pedeng bat ke Jerusalem. Ka IDF Israeli Defense Force kahapan activate air defense system haki jaka pedeng jongkari namar ka jingsya akhir temakan san lajar kata ki report haswa ki batai bagi misail Iran ki yo ban pesu ha Haifa ki nong Israel hajan barok ko keri ki syak ptha ban lecce ki kamera basngan ka jingeda bat syaki jakari no bom pen i ko video ha social media ya ke jingklang jong gading bat ke jing phalo jong katadam ba mi na Haifa port katu kan ki misail laban i bagi thabah ke jingdum jong kamit ha Israel ha ka weipat ke video ka wave thamai jong ka strike Iran kawan hadien bah set ke Israel ki ballistic missile ha west Tehran hashwa tharbom ka Israeli Air Force ya katu ka ni ki Iranian Government Ministry building ha Tehran hadin penting kenau Benjamin Netanyahu bah lada penyap ke Israel yo he intelligence ka Islamic Revolutionary Guard Corps ka jingsian missile ningkong jong ke Iran ha ka khat samtrik Jun kawan ha ka step pengap hakaba kerwit uni mizal syabat yam palat khat wengut ki briu ki bayam empat palat ars pangut ki pamensau ki arteli ki wave haga sin ningkong jong attack ka jingthar mizal ka baar kawan haga jan mit ban jubab sya ka jingthar bom jong ka Israel ya ka Tehran unong akitin ka Iran amfus ula de maham ya kinong Israel kat baw dang ajing kran sikilat patai kubor maham ya kinong Israel ban kiar na ki jaga pajba ajing mut pakila ban nang bun sisu ki strike kubli sibun Storyteller London Network.